Pakon ya Allah nepu binasa urang geget sementara yang hanaget wajar hukum ron tapi pakon urang yang geget kena hukum mancit. Allah pernah gewahyu kepada Nabi Yusha bin Nun, ya. Allah pernah gewahyukan kepada salah seorang nabi atau rasul yang bernama Yusha bin Nun. Di antaranya kalimat-kalimat yang gewahyukan oleh Allah, inni muhalikun min qaumik, lun akan lumpuh binasa daripada kaum-kaum umat gata sebanyak 40 bedro orang yang geget. Jadi Allah menyatakan lun akan lumpuh binasa 40 bedro di kalangan umat gata yang geget, yang taat. Dan pula lun akan lumpuh binasa 60 bedro yang asyrar, yang jahat, yang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka Nabi Yusha berkata, ya Rabbi, pakon ya Allah nepu binasa urang geget sementara yang hanaget wajar hukum ron tapi pakon urang yang geget kena hukum mancit. Makanya Allah menjawab, sebab karena orang yang gegetnya na sebagian besar hana bengeh geuh ya kepada orang yang berbuat maksiat, hana merasa tertanam rasa benci hati gaknya kepada buat maksiat. Bahkan akalu wasyarabu, kadang-kadang minum, makan dan minum bersama di tempat-tempat khusus, karena yang penting urang napeng masalah hana ibadat ka hana ai gede. Karena peng le jabatan hayu sehingga erat hubungan urang ramai, bahkan urang yang geget. Yang dasarnya lo hukum secara umum.